He is here right now. We have felt his presence in this place. So for Yesu fatalo fatwai. Nu ole tu al ya. Au nale tu mal fatua. Afengal vengale tu e Kalatia. Tai le tu ona na ona pa no le ni tu la yai fa so tu le upo le tu. Let's bow in prayer. Father, we sense your presence in this place. We invite the authority of your glory to speak. For your word is the life to live, is the way to walk, is our destiny where we dwell. Wa fai oe ma mea mātou te nofo ai I lea tupulanga ma lea tupulanga. Au le whanau mai maunga, au le whai oe le lalolangi ma lea tu lau lau. O oe lava o le atua mai le vavau e ho I le whawa. Mātou te mana o mia oe. E le mwhaina mātou angai ma malanga e au no mawe. E le mawhai fo I ona mātou no nofo. Ai le tupu tupu lo mātou I lo le leo oe. Ma le winga o le toi tu mai o Iesu. Paftai upo le pese na nei po. Ina ia mātou wola I le saulotonga na e maliwa I mo mātou. E vi ia ai le suapa o Iesu. We honor you in this place, Jesus. Holy Spirit. Paunga I mātou. Vi ia ai lo suapa Iesu. And everybody say amen. Tala mai na minute na sa ifaso atu ele upo ale atua. Taila waila I tema matango fie. Nofo mamata ma toi mai tau ma toi mana tunatu. Te wata mita I le atua amene. Olo atua e pule I nuu matunu. Ele lai titi ya papelonia I taimi lea. Tumu le lalolangi. Say amen. Nepuka nesa o le tumu o papelonia. Ana tongi mai a ele atua I lalo. No nofo mfantasi ma asini o le vao. O ai se atua e pei o lou atua. Leiti o upo a Jeremia. Se fulfitu o le mitamita. Mai mitamita I le atua. Amen. Mai mitamita I le atua. Mai mitamita le melea. Ina wailoa e ia le atua. Wailoa e ia. O Yehova le atua o le na whaia. Whaia le alofa. Whaia le whamasinonga. Whaia le amiotonu I le lalolangi. O mea ia. E fia iai o ia. Amen. Ma la ulu ia te oia o tatu whaasolo ati le upua le atua. Wei mita ia Iesu. Wei mita I whaoratanga. Amen. Wei loe leise te mita e te nei loa pola mena te mita. E le mita tangata pola me te nei loa pola me le te mita. A tatu whalongo ia le upua le atua. Amen. Wow, mata ngo fie le upua le. E lo aru le vi inga le fie sel mena mai le atua ia te. O le mewa utua ia ufa mania ia lolot. E mai ele o Iesu ia te au mele. Pa mai le atua e mua o ia muli tatou fo launga. Say amen. A vai I le fio mai o Iesu,
Pe mai e fio o ia I tonu ia I tātou, e au mau I tātou I tonu ia te ia. Say amen. O le mea la me ringa ia ulo I mata. Oka le te leo le security. Ai oka so u unsecure. O e noa me lo te rai atu ai. A fio Iesu I tonu, nofoa au I tonu ia Iesu. Amen. A wake visiri mai te wa whenga logic le mea ngā. It's faith. Amen. Ale mai Iesu, o lo o fio lo o tamai tonu ia te au, o lo o iai au I tonu o le tamā. Ia, ka kia le logic ia awa e. E ngā e kau kei lo e kako natural mind, but when Jesus says, when he speaks, that is the reality. And that is the eternal truth, can never be changed. Ale mea la ke malinga I olo mata. O ka le kele o kai mi o ke popole. O ka le kele kai mi o ke fefe. O ka le kele o kai mi o ke unsecure. But he is within me and I live within him. Amen. Amen. O e ko ngeki mai. Amen. Ia le atua, le nuo le atua. Wa luluina mea umalawa e o po I le lotu. E pero skulua fa mai tu spaia. Wa luluina mea uma fa mai le atua le ngate le langi a fa pe fo I ma le lalolangi. Le pisa le lalolangi. Climate change. Amen. Mai le atua, I'm going to shake the heavens as well as the earth. O mea lai mawhai o na luluina e mawai. A o mea e le mawhai o na luluina e tu mau le whawawau. Ai whaftai le atua, ua ia te tātou le mālo e le mawhai o na luluina. Say amen. Can you hear that? Ua ia tātou, meaning we are citizens of this unshakable kingdom. Amen. Amen. Hoge vele upule kua pese me sumwa elumayo. Ui, that's a nice word, but I don't know how to apply and appropriate that into my life. No, the word of God is a life to live. It's a way to walk. Amen. Ole no tātou te au mauai. Amen. Lei Tusi Faitau a se o atu iai se temi. Au ke nese se fulu lua. Nai te mauai nā le wala wina o tangata leo o apero amo. Amene. Apero amo. Wha mai lea tua. Apero amo. Tu ulo nuu. Tu o tangata. Tangata o lo nuu. Tu ule a inga o lo tamā. A sawe aruku. Mā fau iai. Tu ulo nuu. Meaning, o le mea lai nofuai, locations. Tu ule a inga, tu tangata o lo nuu. Meaning, culture. E le tu maanga, a le atangata le nuu. Pe mai ku umea ngā. Amene, koe ku umale a inga o lo ka mā. Meaning, o lo whasingo manga. Ku umamea ngā, a sawe aruku. Amene. Sawe alu. Ile nuu o te whasino atu ia te oe. And wifwai lalo marekele o whamangianga. Ai whamangianga o ke mga o kako ke makamaka i ele pōngei. Langa ke ele whamangianga e le lama fot pōngei kako ke wa ibi ngai. Ai langa whamangianga ngā whamai o te whaia o e manu utele. I will make you a great nation. Amen. Wow. Abraham, I will make you of great nations. Mafo faula iai a whai o le nukele e kolu mea e a fia I kongo nukele. E alanga ko a makamai ngā, kako ke whaai I le mele o kako iai ngei whenga inga fō. Amen. Mea mua e mga o mia ka ngaka. Amen. E mga o mia tangata. Mea longa lua e mga o mia tu la whono e kai ka iai tangata. Mea long kolu e mga o mia se lau ele e ngongo fwoi tangata. Amen. Can you hear me? E whai ama o whesiri reo lohu. O e langonga mai au. Amen. E langa whesiri whape ngā pora ronga mai.
Po ngofo ia la ese mela wa ya. Amen. A great nations ma ngayar ka ko ole le yai lango I kongu lava ole shadow a ka ulo le shadow longo winga ole akala foia e ku I le me mo I pesa suluma I le mala mala makau le me mo I le a la fo le shadow anga I ole fenga kuai la ole shadow le kato baba ai la ia I le tangata le o apel amo. Amen. Apel amo, I will make you great nations. Me mo mga mia kangaka, me longa lua mga mia tu la fongo, me longa kole mga mia le ngo ule lau ele ngofo ai. Ako mala mala tala. Amen. Le alua skamo Yosef fale ngarua yo. Ia I kupik. Wo o mai le onge. Ia o alua ku skama ia ai ku ele wari ia I dungole. Sorfa ngua po le asingia le au fakau o ma o amen. You know, isi kaimi e ke uye kongo fafi kaudi. Lai fa pe oe, why me? Why me? Awoi. Ala ke le loinga. Ola ia ile plan ale kua. Ala me le lava ele uyo ale pesidi God. What are you doing? Say amen. What are you doing? Amen. Ala kula yongo fole ainga Potifara. O kare manguia le ainga ia e. Kira ko yele lo makua ma amen. Mori se ave o le fat pui. O e fa ai ele au ala amen. Mas kama yo se fa me la o faieringa me o ke anga sala I lo watua. Kai manga ia sia kama se fulu walo ko ka sanga le ngaro se. Amen. Ai o ku ia pa so inga ko luos kamalo la. Ai me lan kala ai se ala o faieringa me le anga ke anga sala I le tu. E ui lava wa moku aku male afai o longa ma longa ainga. Ai le mamulu lona loto male atu. Say amen. Le stala vauna sau mai o e whaoleina. Ai sau nei e vivi mai aia silo makuai o ko o se loko. A me ole li lea ua loko are papu de mele ia. Nango fuala I silo makuai mai ia aware papole o loko uma I le ai re ro si ro mo ku o forka la pu mele wo lo ku ni ma ulanga le a Joseph nalu hold on to Jesus. Amen. Te vai aku Samoa amene e fa aui o ele tua I mea se kalia ia amene mai tu spaia patanga ele tu ngalu lue me uma ele leia I lato o e alo lofa atu I le atua o e wasaunia ele atua mo lona fina ngalo we mo mai e kalesia amene a tel tono el por kala me le atua mo e mai amene kau le amene me ka a faite tel tono yai amene ngai loinga foi la ia God is preparing people to fulfill His plan and purpose for their lives. O le silava e ngara le o le fa kapenga amene. Ka uia kui pe fa mangalo, pe loko fa mangalo. Ai sea, awa o ngenga o I le malo, ai le ai se loko fa mangalo. Amene. Ai kirkiro la ia nga savali me nga yusos kama Yosefa peo mo oko. Ika fika fa umala wari ngai fa foyo. Amen. O mai la leonge. Amen. Na we loinga fa tu la Yosefa o yo merka ko kama. Awange ki nga se si me ko faia. Nga send mai ya wele tu e mo mai. E ta pena fa o tanga mo ta tu ai. Amen. Amen. La pena sento mai o ka ko ai ngai Samoa. E sawe. Pe so angi e kur ka ko ai nga amene. O le siranga sa wa kangi mala va le mam ke la kulofa I mai sa pusa I pu. Ale o mangi re ko kusia yama. Amene. O la yo ona mai
75 tangata. Amene, 75. A mai tau ia le tala ese mana ia o le atua mana por kalame. E hir por kalame le atua, le nu o le atua. Era na por kalame mo oe. E le stemi pi pa sa vali o le atua, i le toafa wa ele la longa sa mea, wa ele loa, wa fikulengi mai mea, wa e fesiria e, wai ni. Amene. Angai ka penga oe le atua. Lana plani lo o langa. Amene. Ngau maila ia o tangata ia fitu suli mau mautono aiku pito i le fase lau tolu se fulu tausanga. Atu lai mai lo le sifa lao nate le lo Josefa. Wa vai atu. E pe au fa matau mai le nuu lea. O malo losi ae. Aton we isi taimi e fa penana fa to ilaloa. Fai lo matula fono le te iloa. A fa nau se tama a se fine e Peru o se tama. Tongi le vai. Ai whanau se teine, na whaola lai. Ai whanau e loa mose. Amene. O nau ese lai o le nuu, pe ama le 3 miliona tangata. Ua maua tangata. Amene. Ua maua tangata. 3 miliona. Le nuu tele na promise le atua la na wo, lea ua maua. Na lato wo la ia. Lato ui mai le faitoa na valia il totol tamai mamoe. Lato o mai matutupu ba venga o le atua le ala. Lato o mai lo le maunga o sinai man tu emena o miel tu la fono. Mai lo le atua whaatali na Moses hauilunga. Watu tu la fono le teita ina i tangati. E lo tu la fono le a Mose le e design ume a tu la fono a tu nu o le lorlan. E ka iro yo ya kong una musa le mima musa ma o i komengisi. Awa tu nu uma kong ke mga lasi le, design mai. Maua tu la fono, amene. Ia ona, lola ia anga ile nuur forlanga. Ai wawa aila o iai, le mena wala au aile atua, ia aperamo, tu le nu ese, ai sawe alu ile nuur forlanga. Sawe alu le nu pa ia, sawe alu ile mamalu o le atua. Say amen. Le alawa tātou baba, ai atu nei, o le atara na i whengai ngopo. Na wafi o maile li o kerisa Iesu na tatalo. Pe maila na tatalo, lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Say amen. Pe mai ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo. Le alawa tātou baba, ai atu nei ai. O le malo le mele tala noa mai ai. O le malo le atua. O le malo wa amaya ile nu ese. E ave ile nu pa ia. Amene. O le malanga lea a mosema ile nu ese o aiku pito. E ave ile nu pa ia. O le nu or forforanga. I tonu ya te oe mau. E iei nu e lua na iai. Say amen. O le nuu ese o lou loto. Ma le nuu pa ia o lou anganga. Amene. O le lalolangi o le image leo kako. E ke le ngu ese. A kasi le nuu pa ia. Amene. O kako. E ke le kako loko ese umalava. A kasi le nuu pa ia. E a fio ai le ngang pa ia. O le ngang pa ia nga e kasi e fio i kongo lou anganga. Le fo e fio tonu ya te au. Ngai e fio i kokogu ya i kako. Mala. O le akala o malanga mai le ngu ese. E o i le ngu pa ia. O le aka o le tu ua lo loko. Ngā fio mai le li o keriso Iesu. A e fia muli mai ya te au. Au ale whaia lo loko. Amo lo sa kaulo. Ma muli mai ya te au. O fea le ave i ka ua. Le ave i o i le ngu pa ia. Inga ia ka koe ola i le anganga. Ka whanga ngau ko kongu o ngupa ia. Amene. Amene. Sema tau tia le mea. Amene. Au ar whaia lo loto. Mai fo taiminga ia o wha toi ta ua tua.
So often we say Jesus is the answer. Jesus is the solution. But the question, what is the question? And what is the problem? Amen. Ape o Yesu le tali. Ola alfisili. Amen. Ola alfisili. Ola alfisili. Ola alfa pita uli o tangata. Ua oki I le nupa ia. A ua ola I le nu ese. Lona lava lotu. Mele tala le atua. Atamu ai. Ai la au ga oki ai la ia. Male ala le meno tupu. O le whaafika auri leo kangaka. Ua oti I le anganga. Ua oti I le mamalu o le atua. Ua oti I le nupa ia. Ai toi tua I oe le nu o le polonga I le angsala. Say amen. Ai mamai ngai le fionga le atua. O le kala a ko ala iai. O le kangaka ngau mau I o le nupa ia oki ai. Ai ola I le nu ese. Amene. O le nu unga ola mau le nu ese. Ai koe ave I o le nupa ia. Whaalonga kala ia I le atua. Koe kuri ese mai o le nu ese. Papelongia. Tiku se furu kausanga. Koe whaafo I mai le atua ave I o le nupa ia. Amene. Tiku se furu kausanga karunga maliu Yesu. Koe kukuri mai fo le nupa ia. E o le nu ese. O kala umangar kuspoia. O le arfe au le au mai I le afionga le akua. Lea o le ngu ese o kako loko. O I sa kako au mau ai. Wa levan kako wola I. Wa kako ilole culture I amene. O la whakau wā. Say amen. O la fia maka mua mua. Amene. O la self-centered oe ia oe. Nga o oe lawa. E ke ika pe amangu ia elesi. O le culture nga I o kako loko. Sa motivate kako I le fire o le competition. Amen. And then Jesus called. Well, au leo Yesu. Ioane sulma, Ioane momofe pe sulma lua. Lela mai ka ngaka le malo, lela kako wo lo e fa ka ngaka le malo. Amen. Ioane momofe pe sulma lua. Au lato umo entalia oia, mafatua tua ilo na suafa. Na ia vatu iai ole manuia, ia vea I lato mawhanau ole atua. Amen. Amen. Le malo lea. Pa mai ale li o ke riso Yesu. Ai lato uman talia oia fatua tua ilo na suafa. To all who believe, to them he gave them power to become children of God. Ilo se mea siri le ka wenga ko MITAMITA. Amene. Amene. A whai ngai o walo mika I lau ka vale ro Yesu. Sei koe siaki ae. Sei eine. A whai ngai siri lau mika I lau whale ro Yesu. Mga kuar kala. A lesi toa o tuspania. Le tangata lea o Smith Wilkesworth. Pemelana tala. If you are in awe of anything of this whole world, more than Jesus, you haven't known Jesus. Apa I ke ma ofo se meo le lalo langi ngei e siri aku I lo Yesu. E ke le I lo le I leo Yesu. Hai Ioane sauva aia ke ia. O nga fofonga. O longa akang ia mai maonga la ei. Pemelankala. I felt before. O pa ufa sa o yonga ruma pe o tangata oti. Amen. Nation of God. People of God. Te siri la ia. Jesus, where are you leading me? Awa afa i muriburi sesi o pemela ave ia. Ala ave I le tua o yo le loto male nganga. Amen. Le ka o mai kuspaia awa lo ola le fionga le tua o lo matuanga lue o lo siliro na mai peluma fatau mai tu o lo vai foi e o lava le vai seina o le loto male nganga. Me lilo ya le tonu ya taua. Na o la fionga fo ia le tua e mawhai o na tau mai vai. E le mawhai le psychology poko ngaka o ngā vai me ia lua. Amene.
Loto maleanganga. Ka mai la ia marasa kaulo maliu Yesu fa mai. Na tanu mia fa atasi maia lota tau tangata tuai. Roma ono mai wa tatou tu nei fa atasi maia ile mana o tama. Amen ile ola to e fuataina. Ara lewa kupu ile mana. Lewa kako koe kuku gei fa kasi mai. Le ara wa kako o mai I oka le maa ia. Kai maka ho fie. Le ala wa esik sengi o malo. Halo. Amen. We are citizens of this kingdom. Say amen. Say amen. O tātou a citizeni. Pape ona mana o mia ele atua ni tangata e whau ele no na ia poro misi e lana friend o apele amo, I will make you a great nation. Wa whape na fo il whenga inga fau. Lea wa iei le malo. This is the real thing. Le malo le atua. Lea wa tato iai. Lea wa tato whai malo ai. Mita mita e le malo le na. Mita mita ina wa whai oe ma sitseni o le malo na. Say amen. O le singa e mimika o iar Samoa. Amen. Ole. Wow, ma fara me o fai le. Le la wa tangata. O ele si fa me fa tasi o aules. Tu lo di me lo loto o aules. Amen. Lona lua tu la fono. Roma vado. O le nei, ua le ese whaasala ye o ia keriso Yesu, o ele savavali latino, ai la le nganga. Awa tu la fono le nganga, o le ola o ia keriso Yesu, ua tu sau noa mai lea ia te au, na tu la fono le sala maleoti. Wow. Right, there is no condemnation for those who belong to Jesus Christ. Wale ai se fa sala ye o ya keriso. Man yo upu fa yo tato ma fa. Langa wale banka ko wola mai le no ese o le condemnations. Amen. O le se le me ke fa condemna o lo loko ma lo ma fa. O nga yo la yala ia fa sala. Wa sa fo ile kuwa wa pe ya wa sa wa ile attitude tanga I want to please. Apa fa was se me ya la fidafi ala ia o amen. La filapia yo ayo anga la filapia kwa fai ko anga ayo anga re ko sawa ya amen I say condemnation ko fa longo le upole atua o le manga mi nge ile tu la fono I ile nupa ia le ai va longo fa mai awa o le tu la fono ale nganga o le ola o ke riso yeso bueno amen. Ina oe talia Yesu. Na fio ata Yesu malona ola pa ia I tonu ya oe. Ele ia fio ata Yesu e tu lona pa ia I fafo. Amene. Ona fio atu la ia. Ona tusi la ia olona ola I papa a ano o lo loto. Wai ai mai tu la fono le wamo. Langa kaunga ola kangaka ile tu la fono. Alafe mai. The law of the Spirit is the life of Jesus Christ himself, setting us free from the law of sin and death. Say amen. Say amen. Nai te ilo. Amen. Nai te ilo. Nai te ilo. Le te nofo I ele o koe mu mai se ku inga ngau ko ko ia oe te wala wala unga pasta o fiar pa fo ke ulola amen o pa penga kako o le ima se me pa penga amen ke vai ku pa wan mera mai saua pasta na siki saua ke lo ko ngofo ia ve mai sore manga oila lua maru lai ko war pusa aisa ona na me wa kupu se we ake wiso tanga ta foia wa ma vai me tuai fa auta fa foina me
Teo ko u e sasa o isala. Ai le suia lo wala. Anga e faola inga vai le kakangi o kuri vai lu mo le ani. Ai vai le mavai o mea kwai. Ai vai le ofo le lalo langi. Ora ane me wa fai e le ngei ka ngaka. Amene. Ame lilo ia. O le tula fono. Ale anganga. O le soifua o keriso. Ua tu sia e papa ano tato loto. Ua fasa o loto mai tato. Mai tula fono le angsala mo. A fai wa so loto fai me amene. Alongo mai le pese ele ai te mara. Aman reo. Amen. Now I want to live in a freedom that you died for. Say amen. Te longa. O lau generations, sapa nau to tonu ole, Assembly of God. Nana wingala, ele se transfer mai I le. Esi li o to kongo le li o whaotanga. Amen. Ala whainga whea kua whaotanga. O ngā e whaolainga lo kama. O whai pese la mosa. Ar whai a mi o iorkoi. Aore o ngā iorkoi. Amen. O ke ofu i ngā kai mi wha whenga. Wha whenga wha. Ni se director ngā kai o ngā mai a. Amen. Au o whaolaina la. I observe. Wo ki kiro ngei mo o wawa ai aku lelo. Wo wawa ai aku I le a maka I the presence o le atua. Amen. We enjoy his presence. Oh, ka hallelujah. Es ke mi ngai alu alu loko ka ofi merkai kai. Patel tali le leo le ri. Ka ku ala ia la ka kara bobo ka ngau lava papi so ngale nganga pa ia. Ai ke ku faronga ko spiko. Ye re ka te ri ye ka la. Ka ku ai. Ka ke manga o ka ke dei lo po la me la ku. A winga mama ko ele tu ale si fe auto ina I au kilang. Ai ngo ia Don Harris yo pe. Ai mo Harris go ina le lang. Arua fua ele sanga itinerary o le mea mele anga aru ya. La kuro afe ku ngai bai lopa lau di mako uso ia. Arua ko yu kara wala nga rue sen mako ko mai fasa. La kuro fela nga seminar ro ki songa le nga kwai. O ko po ki so ai lo. O ka se maka o fio le. O ngala nga uma le seminar le poronga lua. Afe mai le upole. Ale fafia. Nga uba ai le afikele o pa mai lunga o Samoa. Sifai aula le nga koe alua kuroi le iba lua. Ai kuri ele eo chi ranga bo fai langa ava. E sanga la ua sisi na se ava I o la koro. Le lang pero ai ma le sunga la apostolo ya vikia. So he was one of the pioneer le move le ale Assembly of God. Oi ale mamalu le tua. Le sa tupu le UFC. Amen. Ale mea leo te whai atua. O mai te wale lotu. Ta a matai I le nupa ia. By faith, we dwell in here. And then as we go, we start moving. Crossing the fine line. From the spirit to the souls. Amen. Oi loa. Te lone me ti ngā ile ngā whau. O le afi le motivate le operations. Because o le afi, o le mamalu o le atua, mai polo, o le nganga, o le nganga matau ai, a o le nganga whamalosi ai, a o le nganga alofa ai, o le nganga mawhau tonu ai, amene. And that is the fire that burns the operations of the glory of God in the Holy Land, in our spirit, amene. This game I wahalu operation pe wale move, amene. Koe whamero la I ngai koe inga ea. Koe introduce mai la fiese po. Let's have a bit of a competition, amen. Amene. Kakau wā. Wakau le saure kupea kakau wā. Amene. Whamanga ia rei ngoa, ese me rei ngoa. Sia wangara, ai whamanga ia. And that grieves the Holy Spirit. That grieves the Holy Spirit. Amene.
And I believe God is waking the church, worship center. Amen. We cannot operate in a foreign fire. We cannot bring the foreign fire in the holy place. Ngau mai ele whanau āronga. E ia le la mepa e ola I kokongu o le mea pa ia. O le la mepa ngai whamala mai mea. O le la mepa wari ngai e mai ei le afi e whaamu e me mangu. E mai le wari ia. Au mai le afi e se whai ei mea ia. Le fia lo le atu. Pai mai ngā la whango ai. Ma la whioki ai le asonga. Le wakau mai. Le fia o le atua. Te a kako whaonga. Inga le afi e se kongo le mea pai. Say amen. Le wai tu la fono. Ar kula fongo o le kula fongo le nganga. It's the law of the spirit. O le a le ngā kula fongo. It's a life of Jesus himself. His life is now written. I lungo papa ango kakolo. Le wa e loto atuai, ma e ngā wai atuai, ma e ngā rue ai. Amen. E leo kauku le iau e sis. Wa e saunga I, o le ngangana la I, le environment lea, o le faith. Faith. Say amen. E lo loto la le faith, awa o le faith o le mautinoa, o mea e leo, ba aia o wharangolango I le atua. Le kako kia o maua I, o le mea la le mga o mieri kako o mai le fale o le atua. But for this is where our faith is built. E tupur fatu atua. And the enemy try in every endeavor to keep you away from coming to worship God together with the people of God, because your faith is going to stir and your faith is going to grow and you are going to do mighty endeavor for your God. Amen. No, Fea le nuu e au maua. Amen. Fea le nuu e au maua. Le tātou te tala noa I mea whaale anganga. Amen. Le tātou te tala noa I mea whaale anganga. O oe o le tangata whanau whauina whaale anganga. O le sitiseni o le langi. Watu sialongoa I le tusi o le ola. Say amen. O ke le loa masesi mea kakau, e onga kako fia. E pe o re kala le lei ake riso Iesu. Amen, si fetone. Mo Korinito na iai. Ai pe tai, e tai to tasi malona lava tofi, o le ua ifua o ke riso ia. Mon muriani, o e ua fai mona I lona toia fio mai. Amen. Ja, Elim. Ese translation. Ese submission. O le mele, Faitau e manesi hamul mole le. Kalatia 5 no sufa. O e o ia ke riso, ua whaasatorina I la tau le tino, maona manao, maona tuina nau. Mo mole Tesalonia fas fulono sufa. A wai afio ifo ma le langi le ri lava, ma le alanga, ma le leo le angerusiri, ma le pua le atua. E mua fo ona toi tutu mai o e oti o ia ke riso. Ona whaafua se ile ona aveina e o I tātou o e ola matutoi, whaatasi ma I lātou iao, ina iaftai ia I ma le li I le vane monimo, ona tātou whaatasi pea lava lea ma le li, o le nei, ia o tau fe whaamafan whana I nei upu. Wow. Did you hear that? O le ale mea neve mai. O e o ia ke riso. Amen. Ana me poroka de tia na Elim lusumatva. A o e o ia ke riso. E whaasataro ina I lātou le tino, maona manao, maona tu ina nau. Tau e lo melesi mena le, a whai ua tau wola I le anganga. O le ale mele ei. A whai ua tau whanau I to tonu I le anganga. A whai ua whaola ina o tau. A whai ua tau wola I le anganga. Sa vavali loa I le anganga. Ona le whaia le o tau tu ina nau le tino. Amene. Ele o le mele na lena tu ua Iesu lona mamalu o whawhitau li lea o tu ina nau tino, tu ina nau mata, marwha alia lia vale o leo langa, sa
fasi ai tātou ele li o le nei laro langi, sa tātou polonga ai, ma tātou tinga ina ai, au alanga mai o ia apai wa tinga ina se tasi, sau ia tau, e malolo ai. Amen. Le alau fai mai, a le o tātou toe whanau toto. Le alare me le o tupu ia tātou whale nganga, ua iai tātou totonu ia ke visa. Say amen. Say amen. Ua iai tātou I totonu ia teia. Ua tātou au mau I totonu ia teia. Ngā laive mai le apostolo Paulo, o I totonu ia ke risa whasa taru e la tau le tino. E le koe ka piri sau ngore kingo maunga mangao, maunga ku inga ngau, e whapolonga oe. E koe sau ianga mea kuai sa mai lei ai oe, ai whakulau kala no way. No way. E ke kangoti klea aki ai le upua le atua, I no longer live it. I died with Christ. E manga ia lau kau kala e tiklea menga. Whaninga sumatasi wa tātou manu maa lol ti a polo I lea. Toto Iesu, ma le upu o la tātou mau. You tiklea, e ke tiklea loa, ma ruti a polo. Woki ni mea kako. Ua malama le akari o le atua I mea dito. Amene. Amene. Ua malama le akari o le atua o I o tangata fou. Ua oki longa ka ngaka kuai. Amene. Oh, hallelujah. Lena waka holangi. O ai le fio mai Iesu sikia. O o yake. Ngafana. Pio mai le langi le li lava ma le langa, ma le leo le angil sili, ma le pua le atua. Mua po na toe tu mai o na oti, o ya. O ya. O ya. Halo magi. Ele foi mai o nga oki o loku paki. Loku faola inga. O faol kanga. Ele se loku paula inga. Ele se loku paki. Can you hear me? Can you hear me? O faul tanga, ele se loku paula inga. Ele se loku paki. O faul tanga, o fa pe lava na wina mai. Ele tualo na lo ilo na lo faile la rolang. O ila to we talia o ia. No wale o lai. O nga saula yo o e ko kasia. Pai va ai ku ia Iesu, mai ku le ri o karia o hilo lot. Io mai torni atia. Pai va, individual. Kere sau vai le ri a fio mai ko ia mako. O ta ko process anga kele me le te wa ka va ka sia me pa o inga manga on ka ku flow ko ala ia. Ai le e individual. Individual. Kai pe anga ai ko kasi fa pe nga lo ai ko kasi ya Yesu. Ai o nga la ke o nga o nga ai me o. Amen. O me nga e ke le su ai ai pa kari le ai me o nga ke wa ko o nga o mai re ai. Al me velanga a fi ma Yesu. E langa kai ko kasi fa. Ma Yesu a mor ko lua a vere sia kulis. No inga mo no nga ri le fa ma un si la sa lo ko ala. Ai foi anga me la. Amen. Ai ora ngi wa mo ngi vai kai mi fa ngo fi anga fa me di ro amen. Me le a vere sia tules. No le tua wa ka penga le mo. Wa ka penga ngo mo sikianga. Mai ngā lulu e whakasi ko rua e vele sia kules. Mai e ole ko rua le vau e vele sia kules. Le waka koko papa ai atu nei ai. Le waka ko wau mau. Amen. Ole mena nga impress e le atua I ko koko lo loko. Halo whai au ko New Zealand. Amen. We've been living in New Zealand for 21 years. Went back. Whai au le loko Elim. Amen. O langa koa e o chi. Ko masinga karunga ru le ile ai o te awale. Amen. Aka kai le
ua break me eri ngi le mapoloku ia. Wala ele e o ti ngā le fufusu a makamaki la iki hui. Awa foi mai, loka fidi, loko ai le piri. Loko iki, loko ai le ri, ia pa, matfusuanga. O lo wala ma fau. Ngā o le e o ti ai fau lai ngai kanga. Awa o sau ngei, pa malolo a kwa ia o le ri. Ai foi le kua le worship. Say amen. Ai fai foi worship center ma wa maka o nga pong sa ko ro ma fau easy na kanga nga o ia nga la se se. Say amen. Le wa ka ko wola nge idi ia le tua ile fa o la tanga. Le wa ta to wa mau nei I. Say amen. This is faith. Te loinga e manga o arki a Apollo e ke me ia kuai I awa o inga ke fauinga na ke fashioninga oe. Ke raku I e ui o ai I lo baba ai aku e wa fale lava kupe e wa kaunga currents e wa ama amen. Ngā ruala I o lo mafau fau. Ala fe ma Yesu sau I e malolo. Say amen. Sau I. Sawi, pero nga mea maringa I oroi makange. Pole nge ia e kiele kai mio ke pole vale ai. Ale nge ia kuku Yesu. You haven't asked me. Amen. You tried everything and then at last you come to me. Pai pele upole atu el taia. A church. E wianga e ola nge I okilang. You are in Jesus. Tau le e peru se furu lua fai pue lua fa sala tua. Pema tu stala o e peru. Awa tato wo ele fai mai ole a. We now come. Ithea ile maungo siona. Amene. Ile a aia le atua soifua. Ile Jerusalema fale lang. O ile wa tato wola nei. Maungo siona. Say amen. Kule monga sionga ma declare mai le leo le atua. For the Lord is so good. His mercy endures forever. His faithfulness reaches all generations. Why? Faith we stand here. Ele fashion inagako er ki Apollo. Ele fashion inagako ele environment marsio manga. Jesus walked on the water. Say amen. Wafia ai. Na Yesu e se mea penga. Lima retor wai. Na Yesu faya. Kai ko lima sfuru wa e. Ile cell group. Kai ko lima sfuru. Awale over. Kai ko lima sfuru. Ai wai tofi. Sangala lang. Ufa. Church. That is our God still. That is our God still. And that's why we come to the house of God. We become motivating our heart. We have to go. We need to be in the house of God. Why? Because we are living in the Spirit. Because this faith, why we're living in the Spirit, need to grow by hearing the word of God. We need to sit under the presence of God as the praise and worship is lifted up to our God. Amen, nation. I'm precisely like. Where's this happen? Well, there was a wing at Kalatia. There was a wing for Puiponga. Makako le yale coach. Amen. Ke ulele, ka maforo le ronga off. Vai po maunu ya mene. Ai sia, fio mai Yesu, mole Kalatia, ele se ila, ele se pona, ele ai se manu minumi. Wa, pero wo e takora. Ia wo. Tipo. Ole mea la le wo observe le.
Le, o whaasoa. Ta abidi whila ia. Ta ia ile atua. He picked up worship center. Amen. Please, don't grieve the Holy Spirit. Allow it to be the stream. We pay ile kalesia masitianga. Lord sitianga. Telo nele te maua mai I tono nupa ia. Ole mea le na whai ele atua ila mita. Tamu, tate ngā lue whate simo. Tate ngā lue whate simo. Apita I wale mana o tamu le kio. He decided to embrace another voice. And then the glory of God lifted. And then man struggled in the foreign land on his own. And Jesus led us back here. We went back and started pastoring a church in Samusu Alebata. We tried everything, initiate project after project. But in the end, everything backfired to us. And I remember the day we drove over the wharf at Satitoa, sitting in our old van, my wife, looking out into the open seas. We were thinking of packing our bags, coming back to New Zealand. As tears flowed down to our eyes, the Holy Spirit walked in and spoke. It was very profound. This is what he said. I didn't call you to work for me. I called you to work with me. Tele wala wina oe te ngalue noa. Na wala wina oe. E ngā lulue whatesima. Church, we can come and experience his presence here. Tako ke leo e kuulongo mamaru. We go take his presence. Tako te ngā lulue whatesima. Ngā lulue whatesima. I lea nganga o lea tua e lea nganga I mataua. O lea nganga I whamalosia. E alofa e māwhau whatamai. Amania lea tua ono Yesu. Amen. Let's all stand. Hallelujah, Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Tato tele tu wala vanoa le ea. Ana leo fita laile atua mo tato ni neipo. O e whafonga foi le upo le atua. Malvala awa le atua mo tato. Hallelujah, Jesus. My hands were made. Au suina le pesele. Tua tu lava noa ia te oe. La se mea pa ia ile atua ia te oe le fiafini nei. Mata ngō fie o le whetalai o le atua. Vala awa le atua tātou te o mai enjoy lona presence. But we've always decided to go back to the place where we were not meant to be. Hallelujah, Jesus. What a wonderful ending. The Lord called us to work with Him, not for Him. If you heard the word of God and anything has touched you so profoundly that you feel that you need prayers, don't look at the time, don't bother by that. Just have the hunger for the Lord tonight. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Lord. Bless the name of Jesus. My hands were made to worship you. My heart, my King, it beats for you. Oh, man, so true. I surrender to you. My life, I give you. My life, I give you. My Lift up your hands to the Lord tonight. See, I touch your kiss, your grace to me is deeper than my soul can see. My purpose is changed when I call out your name. My life, I give you. My life, I give you. My all, my all. My past has been erased with just one touch from you. My clouds, my rain, my pain has changed. Your blood has made me new. Oh, so true. I surrender to you. My life, I give you. My life, I give you. My Father, hallelujah, Jesus. Church, don't go home with that you needed to surrender to the Lord tonight. Just don't be bothered by the time. This might be your only moment to surrender that which has hindered your love for the Lord. The fact that like Pastor has said, those who touch the to our 211 no yet. Just don't go home without fixing that which needed to be fixed tonight. Hallelujah, Jesus. My hands were made to worship you. My heart, my King, it beats for you. Oh, Lamb, so true. I surrender to you. My life, Sing it out my loud. life,
Pastor Manuele. So may you sound yes the talo monato. See, I only my there too. You know, when God speaks, we better listen. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. I feel he says that at times I told you to come, but you have an attitude to say, look, you don't know what I'm going through. You don't understand. I don't think you can help me. And he's grieving because of that. Are you telling him, the maker of heaven and earth, you don't understand? Are you telling Jesus, you don't know what I'm going through? Are you telling the Holy Spirit, I don't feel you can do it? Let's say, attitude tonight, I want that to fama walalo mo leto. Telele anga imayo leto. Paulo lo Korinito se fu. Au pengal matou tua ele faitino e fale nganga, fa malo sia ele tua, ele peti ai olo. Masar salonga. Le mawalunga uma o fasi sia ele mata upu waleto. Ma e fato ilalo hina manatu uma. E ana yake riso Yesu. It's all about Jesus, church. O Yesu na fa na ufa wina itato itono al malo. O Yesu alona soifua al tu la fono al malo. O Yesu alona mamalu watato wa umau ai totono al malo. It's all about Jesus. He understands. Hallelujah. Hallelujah. So often we play churches. We just come and run through the routine. But he stands and says, let me put my arms around you. Let me allow you to feel my heartbeat. We are his church. We belong to him. He owns us. Hallelujah, hallelujah. Oe lava malea tua, faile nei tatalo. Oh, I include in the message tonight how often I displease Jesus with my attitude. He is in me, I live in him, but often I feel insecure, pressure with things of this world. But we all humble before the Lord. Wow, hallelujah. Hallelujah. Why don't you express what God is doing in you through your own words before we say our corporate prayer? Hallelujah. Set your fire afresh. Set your fire afresh. Rekindle your gifts in us. Set me on fire. In a holy land, in the spirit, in the kingdom of God. Foreign lands is shaken, but in the kingdom of God we are secure, unshakable. That is where we dwell. We hide in Jesus Christ. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, have your way. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, reign. And friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. There's one thing I want to share, Pastor Seppi, if you allow me. When Jesus said, I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail. And then he said, I give you the keys. Whatever you bind here shall bind in heaven. Whatever you release here, release in heaven. Church, I tell you, this is our partnership with the supernatural. This is where our prayer will bind things here and in heaven as well. But I want to call your attention for this very moment to this side, what you release here. Because within us, the spiritual rock of Jesus Christ dwell, filled with the spiritual river, Holy Spirit. And the Lord says, when you release that, the Father will release the heaven. This is the conditions. We release, we speak to the rock of Jesus Christ in us, the name of Jesus. Please release, release, and then we allow it to overflow with the tongues of heaven. As we continue releasing water from deep within us, Jesus promised, I will open the floodgates of heaven. This is the conditions, because he decided to partner with you and me, our natural and his supernatural.
We are the agent of heaven in these very locations. And the Lord says, release. When we come, release. Give time to speak in tongue. We want to flood this place with His presence, with the water from deep within every child of God. And God is faithful. And God is faithful. He is going to open. The glory falls. The latter day rain falls when we meet the conditions. And Jesus stated that clear. My church, release here, and we will release. My Father will release the heaven. Hallelujah. Hallelujah. I'll issue a person we're going to pray. See how did my IESU. See how did now. Hallelujah. For our Matitalo. Yesue. Yesue. If I know Matilo Lotto. Famatutu ele Lotto. Ina ye lilingi ma yai vai. Ma vai tafe ele matutu. Faitau Yesu. O te au mau I le nganga. O te ola le nupa ia. O te savali le fatua tua. Ai leo le tino mai o mea. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Whaialo finangalo. Whaongalo tangata. O le natura. O le supernatural. Whaongao lima e whai mau ao. Whaongalo ngutu e whai mau fufonga. Loa I le lanolangi. Wato e tu Yesu. Wato e fo Yesu lo na mamaru. Olo fio I le tu tau matau o le tama. O e o le vinga. O e o le whamanu. O e o le whanene tanga. Faitau Yesu. Oh, hallelujah. 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 Holy Spirit, rain down, rain down, oh comforter and friend, how we need your touch. See them by the tour. Lift up your hand. Holy Spirit, rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Yes, Holy Spirit. Oh, we glorify the mighty name of Jesus. We give you back all the glory and honor. In the name of Jesus, be glorified. We thank you, dear Holy Spirit, for what you are doing. Oh, hallelujah. Glory. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. See, I only know. Oh,
real. Glory, Thank you, be dear to Holy Jesus. Bless Hallelujah, you, glory. Lord. We gladly receive, Lord God, what you have said about us. And Father, we welcome every word that's been spoken over our lives. We thank you, Father. May the name of Jesus be glorified. Bless the name of Jesus. And God's people will shout.